yazi ngelinye ilanga uManothi Gagashe wathi ngivuswe inkondlo. Iyathi mangibhale ngami ngabuza ngithini. Iyathi mangikhulume ngami ngitshela abantu ngemuzuko yami yakamhlaba. Iyangibuza ukuthi anginaso yini isifiso, ngathi isifiso nginaso sikhulu ukuvusa ikhaya ngelinye lamalanga. Umncidi Mqingo yena wathi khona engikuzwayo. Njalo makunomsebenzi isihlobo zivele zingibuza ukuthi ubhizinganike lo nyaka mntaka dadwethu bese ngazi ukuthi ngiphendule ngithini. Abaye uqhathanisa impilo ayikho lula kuzolunga khona engikuzwayo. Waphinde wathi abanye abasuza ngisho impumelelo babiza ilomsindo ababanga ngamagama ethu. Wathi asiphikile ukuthi ungcono kunabo ngoba usevasithi kodwa ke ubabingelela nje benge ukuphucisa iziqo zakho. Ugubhela yena wathi sonke empilweni kasikho lapho esifisa ukuba khona ngokwempilo kodwa kasikile ukuzama. Hi guys, please guys catch my videos on YouTube Njabulo Madela. Watch, like and subscribe. Shap shap.